ambao ni supporter wako kuleta furugu. Nairobi kila wakati watu wakienda maandamano kunaletwa wahuni wakiwa na rungu. Rowere manie Bodon Buch ODM County ma Mombasa ne osidho ayanga chenro mageto lombo rowere wetegi ndikore ka jogombolo kendo siro lwedo chenro ma itayo gi jatend duond bura no Laktar Oburu Oginga. Ere mono mane gi bago to noka Mombasa rowere go koni lek margi eneo ni sirikal keto e tim chenro mopogore mageto dongo gi kaka rowere. Joja oko ni kod ler mathoth kowuok Mombasa. En romo mane okelo kanyakla rowere manie duond buch ODM nyasi mar sidho ayanga riwruogi midendo ni ODM Comrades Coast Chapter. Comrades power! Comrades power! Kotelnegi kod director mar rowere mag ODM Victor Marende gikoni wang'ni gidwa loso gi duol achiel mar neno ni gin bende giyudo fungruok e sirkal. Sisi kama vijana lazima tujiulize maswali magumu. Kwanza, serikali hii inatusaidia vipi na inatupangia nini? Mnanipata? Serikali za chini na zile za juu, si ndio? Ni lazima tujipange. Na nyinyi kama comrades lazima muhakikishe ya kwamba sauti yenu isikike at the decision making table. I want to now know. Kwa hivyo nataka kuambia sasa tumelaunch. Kwa hivyo sasa what I need from you, nikisema kuna opportunity mjitokeleze. Ama vipi? Gikoni kaka jokanyo mag ODM gisiro jatend duond burano Oburu Oginga kalek margi maduong' gikoni en neno ni gimedo riwo wi rowere duto kanyakla e duond burano mar ODM. Party has only one party leader at the moment, and his position is our position. His choice is our choice. His decisions are our decisions. Tuhakikishe ile target ya Mombasa ya kuongeza 200,000 registered voters lazima tufikishe. Na najua ya kwamba within our comrades, kwa sababu tu pekee kuna 18,000 comrades hapo. Hiyo ni yatosha kuchagua au kuamua ni nani atakuwa rais, ni nani atakuwa gavana, ni nani atakuwa senator, nani atakuwa MCA, mbunge na menginevyo, sio? Na kitu ambacho ningependa kuomba, msitange. Mkiamua mmebaki pale baba alipotuacha, lazima tubaki pale pale. Mpaka sasa kuna resolution ya bati nimesema Congress recognize ODM. Neko machielo giseyo moko kuom jotend duond burano kuom balo kendo chako wuodh gi yorgi ka giwegi to giramo ni gibiro dong' kama mosenindo Raila Odinga ne oweyogie. Wengine kila siku wanatuuliza who told you. Wakituuliza tena waambie baba told us. But beyond baba telling us, rais pia anajifanyia haki kwa kutenda yale ambayo aliyasema. Sikia His Excellency Rais Ruto anaona watu kule State House. Anaona watu. Mimi nataka president wangu wamuone rais. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Irokamana nya George Aoko wadhi nyime kama safar ma jatend duond bura ma DCP Rigathi Gachagua e county ma Nakuru kendo ne omonje kod jonjo